vlog, and today is January 14, 2023, and for today's video, let's do Sinulog street food tasting or eating. So kung ito sa makitaan nga mga street foods, amo ang kaunon, pero di tanan usara among kanon. Ay, busog kay Migikan Minag. Kami nang ngaon nutshell. Yes, Tami. Thank you. Thanks for Daya. inviting us, Auntie Daya. So first stop is arita sa Quick Quick. Ya? Enggak lah. Gila kan itu? Jadi halang. So guys, first try. So katilaw Quick Quick with pipino and with suka. Oy, Lami. Harang! halang ang suka. Halang mangga. Ay, di mo ko siya ginaghalang ikaw. Pino first. Dubious ako. So guys, manila na would miglain. Next stop naman, hindi ko na luguto sa unahan. Hello, friend. Hey, kamu na. Eh, boss. Ay, bitin ko. Next is sweet corn. Go. Wala. So guys, ako sang i-okay guys. First bite. May ito lagi cara kau. Kau. Wait, Yakult tubig. Yakult tubig. So guys, next guys, mangita sa tangko. Kanya ka ka. Food din na. Dili. Street food. 100 below, 100. Street food na. 100 na, 100. Sikpon ko punta ka na. Go. Guys, kani guys. Ma'am, init daw. 20 lang, ma'am. Saka. 20 lang, ma'am. Init na, ma'am. Saan siya, boss? 35 sir. Kare. 20. Masa yung ano sir? Kasama na na. Ya, ganasa. First bite guys. So guys, first bite sa to bombom. Oh, Awahin lang ako. 20 po sa buko, ma'am. Kami kayo. Boto buko, 20. 20 na, ma'am. Tutu bumbong guys, cheers. Abe. So guys, next is corn dog. Wow! Ma'am, 20 na, 20. Dapat, sige. Boto buko, ma'am. 20 na, ma'am. Wow. 20 na, 20. Kuha. Street food. Street food. Yang yuk. Lamdrit mo na po. Ha? Lamdrit. May ito na t-shirt niya. Ay, pata t-shirt mo. Ayan lang kayo pala. Sana o, di mapupos. So guys, kiniuhaw ko guys. Mangita tagpalamig. Aha po, guys. Ito man. So guys, dati guys, nauna na tao. Sorry boss. Juice, pineapple. Pineapple juice. Yeah. Juice,
pa. Ha? Init pa. Tapos sa debe. Parang dahil. Guys, kaon. Cute kayo siya mga friends. Brag ako. First bite sa bingka, guys. Nag-init yung vlog. Jod medyo init jod. Balik ka. Ay, nagkulo lang. So guys, next stop, wala minadayon na itong kuhan, potato. Guys. It's so mahal-mahal. Anong wata ni Dayo na to? Mahal. Ano si Ma'am Shitin nga, bago pag siya nag-ingon nga, dili mag-focus, pero nakakit ang dire. Nanawag ang takoyaki. So guys, tarawa guys. Naman niyo guys, this is the takoyaki. Wow! Dito sa... Dili, init. Dili. Kasi bisulti ni mo. Hindi ko on po. Alam mo, na-record. Nakadugay. Sabi ko kayo. Pastoryawan na yun siya ni Ining. Ilang? Ah, kita ako pag-ana. Iya, sabi sa diyan mo. So guys, it's really yummy. It's my third time eating Naman na. Next is me. Hindi na lang ako magpakita guys kay Lood kay Kugnaw. Butang, magayete sa... Guys! So guys, Nadyo mag-ilbim, mag-ilbimbur. guys, nasa kami nakitaan. Si Daddy Eneng na may malipay ang nga content. Oy. Last na ni guys. Last one yun guys. Promise na promise. Ano, napagaling ko ito, french fries. Ah! So kami nakitaan nga chicken proven. Tingan, Proven. proven. Chicken nuggets. So guys, first bite sa chicken proven. Ay, sigkatawa eh. Kailangan na lang kang dentist. Ba't mo mag-go-up guys? Wala lang guys. So guys, karon guys, hanapin may lain. Ingon may nga, stop na may ibat. Ay, Kain na po. na yellow. Ore? Sagol eh. Ako lang boss. Another na food. So guys, kaon ako first bite sa mangga. Pangkod. Laki siya guys, basta sa gulag hipon. Ngipon? Guys, first bite. Lami guys.
for today's video day mga megno. So di na siya day na makaya kay daghan na kayo ming nakaon. So please watch our next vlog sa Sinulog Festival 2023. Pretty